За хоёр дахь өдөр өглөөний ямар мэндэ бодоод атарглаад өглөөр өсгөлдөр мөнгө юу меня шадаагүй юм би. Өглөөр модон гэмнэ. Первый класс там гостиница нам банк уже. Да нэг жаах мөнгө сом. Авап 1 рубль 92 сом гэдэг байна. 92. Ой, сом мөнгө. 0,92 в общем. Тэгээд явгаар юм дөрөв спорт хөтөрөх юм аяа гэдэг байгаа тийм. Халтны ориентир. Петр доступ гэж. Манай байн энэ гостиница. Энэ хажуудан площадь Победы гэдэг. Основная площадь Ингашку гэж. Байл уже. Левши юм гоо. Тийм шаг. Гостиница дворец спорт хөтөр. Тийм хол уши нэг 2 хатгоо километр. Вечный огонь. Живая хода. Площадь Победы. Центральную площадь Бартелда. Мнодыр углодыр Кыргызск Хореш болха. Хореште Сангadi и аюур хоёр өсөгдөө тэгээд туршилда ямар варилдан юм бас. А так основной юмнай юмда хапсагада тийм ушулда. На улицу я уже хода. Малай. МВД Чимаре ондо мане орд гүрнэ гордод улсынудо ондо юм харнагут антялагле моднууд хонин моднууд байна. Тополиг уу юм да. Тополиг хэд тополж шин дэн томнууд арай. Мөн өглөөгөр хамгадууд барлах хүрээшөр. Тэгээд 12 часта открытие болха. Открытием улар после обеда уже идут Хореш. Кыргызск Хореш ям юнгыш уже. Это было хорошо. Министр лиги когда им много шап. Минфин, короче, видимо. На советую его гыргжелано. Dr. Kyrgyz Republic in Kyrgyz
Grush. After a few minutes, we'll start our boats. Please prepare for the first boat. We start from qualification round, weight category of 60 kg. 60 кг салмақтық категорияда келтірүү айналпасынан баштайбыз. Суранышын атлеттер, балбандар даярдан. Амгадут куреш. Куреш. Сразу бухие врат. Varallisuus. Tässä on mittaan niin heikko laji. Siellä on kaikki. Vähän risti myöskin. Сегодня в спортивной жизни Кыргызской Республики проходит Кубок президента Кыргызской Республики по борьбе Кыргыз-Гүреш и чемпионат мира по борьбе Кыргыз-Гүреш. Добро пожаловать на торжественное, грандиозное открытие. With our greatest greetings to you, dear Mr. Minister, dear President of Sports Federations, Mongolia, North Macedonia, Pakistan, Romania, Russian Federation, Rwanda, Senegal, Serbia, Kyrgyz Federation, Mr. Özgedi Şaliyev, please. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу ушу биздин дүйнө биринчилиги Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна катышып аткан балбандарыбыз, калыстыкты каржырган биздин калыстарыбыз, биздин ушу кыргыз күрөшүбүздү колдоп келген биздин балдарыбызга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Дүйнөдөн 34 мамлекеттен келип, дүйнө биринчилигин талашып, күрөшүп келген балбандарыбызды дагы бир жолу ыраазычылык билдиргим келет. Кыргыз күрөш, улуттук кыргыз күрөшүбүздү дүйнөдө 28 мамлекеттен федерация ачылып, 28
красном поясе Габо Мукбаняни, Грузия. Синий пояс Ньямсурын Амгалан Баатар, Монголия. И Юсипов Хаси, Азербайджан. Так, Грузин, Монгол, Хайр. Кыргыз, Хорешор. Красный пояс Габо Мукбаняни, Грузия. В синем поясе Ньямсурын Амгалан Баатар, Монголия. Схватка началась. Бухнин. Ой, стой, я говорю, да еще я уж на груди. Чисто шаткадын сразу победу дает. Егет он қақыдың ныгы балу. Я қыдым да қайыры егін. 1 point blue. Хамқыдай қарады алғаш қой. Ұғылыдыр бұқы есуд бар алдық. Егор. Орайшыр. Мұнадырының ан сығыш бар алдық. Нәрем өлі қойым ғой. Программы көң ғой кеті. Бұдырдыға даула ғой. 1 point blue. Бирупай Гукурчан. 1 балл борцу с синим поясом. Ему фоксотевена. Мundun самса. Совершенно своим аккумулятором. Вот сейчас 계속 upgrade. 그거는 다 뭐, 알았나? 뭐 내가 갑자기 만드는 거 그러지인데 뭐로 들으기로 했을래? 뭐도 싶어도 onda plombe center görüştü hamdi. Sen proje gibisin ya. Ben ham beden orada han. Dinledi ayarı. Sekundanda. Var yok değil. Oho, iyi yaşın ot değil ya. Nasıl bilin? Bol. Çok iyi o. Sen şu giden gata asabı. 1 point blue. Гукурчан баллонда Бирупай. 1 балл присуждается спортсмену с синим. Mon götten geçen mon onu amdığında görüyoruz. 1 point blue. 이분 무슨 대로 어떤 일에? Two point red. Когда 2 дают, когда 1. Кызылгурчан балуанга 2 балл. 2 балла борцу в синем поясе. А? Когда 2 дают, когда 1 дают. Это 1. 저때 이쪽 들어서 세 사또 빼서 했어. 1 point blue. Dört baru dikit. İyi, vallahi.
Izleyiciler sarıyım o bundan böyle verir. Seyrek koydum. Buldum abi. Kapı rezil oldu. Yedi adım ses. Post sana ne oldu? Yedi adım koyun diyeceğim. Koyun ama. Abi yok ki. Ya bu yazın. Талашма сүресіздер ме? Уважаемые болельщики, я напоминаю, что завтра состоится встречи чемпионата мира по кыргыз-гүрүшү по всем весовым категориям. Урматтуу көрөрмандар, эртеңки Правительство Республики Кыргызстан мынадыр день флага, днем флага Российской Федерации. Город Согор я уже хода. Модон олон. Ишеш тишеш харахад хоомодон. Ане улаан модон усон байна. Эндээс зелени много. Бум. Кыргызский лакман, Павлотар, самса Хошанвин, бронзовый на этом самом. Муну вышел.